Assalamu alaikum. Gilas bakka керектүү иштетиле турган шаймалар менен таныштырабыз. 3000-4000 экен балары. 3000 манат, 4000 манат. Муну башталышта иштей турган фреза. Бакка дарчы турган тракторга чиркелген аппарат. Чөбүн жок кыла турган. Анан могу гилас тере турган. Тугандар тракторга чиркеп алып, өйдөгө көтөрүлөт жана ылдыйга түшөт. Abi kança bu? Abi burada Azerbaycan bayrağı durur. Üretim mi? Sadece yapıştırdı. Durmaz Türkiye. Ha durmaz. Bu Ha burada Azerbaycan nimesini işte koyduk. Ama Azerbaycan deydi. Arayın. Azerbaycanlar özleri çıkarışadılar. Evet, Türkiye'den gelirken özler onu. Daha uçtuk. Özleri için yaştırıp konuşuyorlar da. Ha gün toksa da o toksadın da. Eko öyle bir ikisine bir çantalı şey yapın. 2025 istisal tarih. Aha. Model. Seriye. Madayin Azerbaycan. Made in Azerbaycan. Madayin Azerbaycan. Azerbaycan. Göranboy. Goranboy Goranboy. şahra. Gence Göranboy Gürcistan'a yakın bölge. Aha. Mal altın toplaydı bir kılıdık ama mal neme deytli da. Gilas tere turgan. Ya alma vaktarda bu toda bardığını estilet. Ova. İki taraftan bizde ne için skema pasatkabız intensivde 4 poz gerek. Ушул нерсе бүт нерсени камсыздаш үчүн. Оо, стандартта. Эгер 2,5 3 кылып неме кыла турган болсок, гиласта бардык нерсе неме болот. Ошого бул неме шаймандындагы эң негизги схемага байланыштуу нерсеси ушуда. Кесүүдө бардык нерсени ушуга турлап келет. Bunu менен кесет, сейректетет. Ооба. Ошо бул негизи Үзөт. бул шаймандар агротехникалар сөзсүз 15 гектар жерге гана сунуштама берилет бир комплекттен. Трактор андан аз 1 гектар 2 гектар жерлерге кымбат болот. Ошого буларды сөз сунуштама берилет. $4000 экен. Аркасынан чыгып алып, терип жиберет өткөзүңөр. Ушундай туугандар. Азыраак сиздер үчүн маалымат. Азыр бир жерге бара турганбыз, күтүп жатабыз. Азыр келишсе кийинки бакка барып көрүп келебиз.